Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagodayon nga ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga dyan sa kanapoluan ti pino kan sabot. Dear Manong Nemi, nalpas kun nga napakan dagiti taraken ko nga manok ken baboy Manong Nemi, kenayapon kumaten dagiti taraken ko nga kalding. Babae ti kinataok manong ngem agtartarakenak kadagiti nga dingwen. Pag may mesak kunak kuma ngem adda kakaiso nga anak ko. Idi sumangpetak diti balay Manong Nemi nasangpetakon ti anak ko nga naggapo sa eskwela. Adda kagaya man nangak. Ala, nakasukat kan? Madamdaman ton nga agribyo ka. Ket kasta nakamisuot ka anak ko. Ha? Bonnie? Kabang-bangsit ka, mama? Bonnie, anak ko na yan. Kaya siyempre, anak, iyak pa yung nagbuguak, nagdigusak to, damdamat, agluto, akpait ka nan, ta. Tapos nusan nyo nga dalusan, di tatarakin nyo nga baboy, kada manok, agadirangon, di bangsit na. Agregramo pa yung karuba tayo. Samit, anak ko. Adayo tayo, mat. Sa maysa, adada nga agangot na kababuyan ni Mr. Coriano. Nga iso ti pagtatrabaho, kat numalpasan ti panagtrabaho. Siyempre, hirapin kumot nga pakanin nga ayapon na kiti kalding, pakanin di kiti manok, ken baboy nga tarakin ko. Saan nga umana iti sweldo? Dito ayan da Mr. Coriano. No isulayan ti pagnamnamaan ta anak. Nang ro nakit dumaktakil ka. High school kanton sa kanto ag college. Hango mo na iti sweldo. Apay na kami suot kaya. Umisem ka anak ko. Kakaisuan na nga nakaubgwapo ti ano ko kahit. Nakaubgwapo akang nadak mo dito eh. Dito nga lugar. Na-immune tekid din ti angot tekid baboy kadakat manok. Anak, gagangi data dati ti asideg iti piggery ken poultry ken farm ni Mr. Coriano. Ibagid daan adda data nga pagtrabahuan. Ngano awan ngay. Idinto ta sa anak ba't nga nagraduar ti college. Mang, naisamanin nga sa lutsod ko. Apay, sino nga talaga tipod nung amak? Sampai nga panawan, bonitap no. Ibagakin ka tipod no. Apay ko sa nga panawan, dakil ako na, graduar ako ng elementaryo. Siya topik iti first honor. Agyawan na kanak, tanalaing ka ti pagkadalan. Sino ti amak? Pudno ka di gambak ng ti amak? Tapat siyang ko mga rod, nga tutupan ti baknang, tigas kanyak.
Inyustiryak maten kang ka. Talo ka mga kakabsat. Dua ti kakabsat ko nga inuuna nga, dua nga lalaki, siyak ti bordek. Imuno na, nag-aasawan digiti aangkel mo, nga dadati asideg laeng. Kita ba't no, may sumarong karkeng ka? Kadata? Una, sikalangin ti nga nag-asawa. Gabat at disgrasyada ka, nagkanak ka abalasang. Kawan. Hindi nagraduara ko ti high school. Na tayo matanda tatang kininanang. Gabot sakit. Gabot sakit Gabot ubing na kanu pa lang, dagyan dan piggery kada poultry. Yan ta farm ni Mr. Koreano. Hindi at puot kon. Agtrab-trabaho da tatang kininanang. Hindi tatang farm. Kitoy. Manipod hindi. Kaya ka na gitoy. Aga baboy ka. Aga banok latat. Aglawlaw. So nga aga baboy. Aga manok ka. Anang arot kat kapul-pulapul mo ti manok ken baboy. Anak, jak ibain. Nga tinagtaudan ti pakpakan idi. Dagiti naganak kada kami. Kaditi panagtarakan da ti baboy. Empleyado da. Iti baboyan ken manukan ni Mr. Koreano. Ngayon sumati natawid yung trabaho. Tanya nga rod. Sa anak ba't ka nakapagturpos ti college? Ta idi agbasbasa kay ti college. Nabuntis kayo. Gusto ta ko nung. Nagtalaga kita may isang lalaki. Nga ti amok kat napudno kanya. Emi di maamuan na nga masikuka. Nagtalikodan na. Dinakmatin kayat ngay kasar. Takasar no kami ngay kasar na kayo. Kat agbababoy kay lang. Idin to tabak ng kano ti amak. Kasi no kami ti amak. Kasano ti kinambak nang na. Pudno di kita ang inistoryak manong name iti anak ko. Tasambat nga sumardeng aging ka dinamuan no kasano ti tataod na. No sino ti ama na. Kano apay akasto ti biyag mi. Adabukot mi nga balay, family house mi na ito'y nga impanaw no pinanawan imbati. Imbati da tatang kininanang. Nga dito nga balay nga gagangay lang man nung numampay konkreto. Iso tinari inga. Dimak kila. Hoy. Nga empleyada, kinempleado, nanang, kinitatang, iti pagtarak ng tibaboy kad manok ni Mr. Koreano. Nga iso tinagtaudan, di pa nang biyag na kada kami nga kakabsat. High school graduate lang, nagdidua lalaki kakabsat ko, kat ididua at dadang nga saan nga agbasa, empleyado damit iti nga farm. Kaging ka nag-aasawa da, sa tapimanawan iti ito nga lugar. Pumanawak, kumamatan, manong nemi, tajakon kayat, ti agat baboy nga agat manok, akuskona, ti anak ko. Ngayon sa din ko mati papanak. Pangalak ko mati pagbiag. Pagbiag mi, ti anak ko. No sa angreta. Agbaling empleyado, ti babuyan ken manukan. Ngay taraken, nga irapin kumat, iti mang taraken, iti ura inim lang nga baboy, ken sa nga gasot nga manok. Saad da sumagmanong kakalding ko man. Nagdalay nga kami ni tibay sa nga lalaki di adakti college, manong. Iso da ito'y ni Bobby. Ni Bobby kat fresco, may baga na ti kayat na, ngay baga, ado manon nemi, dagi di babae nga, maalukoy na tirik na. Di makadakas manong nemi, may sakmet ka, dagi di inalilaw na. Ngamin, idi ararman nak manong nemi ni Bobby, ingkari na ti langit kandaga. Amom Jessa, agbeso, ano gotek? Spoiled bratak. Amin nga kayat ko. Kat ipalubos ni Papa. Sudakin ni Mama. Agbeso, nga nalukwak kadagay babae. Ngem, sika, iti nakariknak kayat. Sikanto, tagbaling nga rin na ti bangunak nga pagarian. Sika ti pangikariyak iti langit kan naga. Agbalbaliw akong gabukin ka. Siksikan tulangin ti babae ti biyag ko. Namati akmet iti deta kari naman. Takinapudno na, di kita nagbalin nga biktima na nga babae
saan da kano, haan kano nga nagkarkari ka da kuwada. Kinapudno naman nemi, dagiti kano babae, ti kimamat kan kuwada. Siyak kano laeng ti inaram na. Kadisudat ang ibaga nga napudno laki ti panagayat na kanyak. Agsipot ta siyak laeng kano tinanging karyan na ti langit kan naga. Siyak la kano manong nemi ti nang ibagaan na ti panagbalbalin na. Gapoy ti daytoy manong nemi dati at gapo na nga nalukoy na tiriknak ket inaklon ko isuna. No pay adda ibagbaga idi dagiti naganak kanyak idi swibiyag da paylaeng ngano agayatak to ket sa anak to kumang agayat kadagitay maibilang nga nabaknang. Dati kaanuman ko nada saan to kanong agkalub ti pino ken sabot. Kayarigan mi ti sabsabot ket dagiti babaknang isuda ket pino. Kayarigan mi manong nemi ti daga ket dagiti babaknang kayarigan na ti langit. Kasta idi ti mula dagiti naganak kanyak iti panunod ko. Ngem gapu ka dagiti kari ni Bobby. Gapu dagiti kari na manong nemi ngem paneknek na with action. Inaklon ko ti makadakas manong nemi. Naipay ko ti amin-amin ko. Ket idi tagsikuga tinalikodan na matendig iti karina. Nga kunana. Mamati ka mat? Namati ka mat kanyak? Dinto pulos mapasamak nga ikasar ka, Jessa. Ano ito kunain na giti tao? Politiko ni Papa. Kastamaten ka ni Mama? Kit posible. Nga isublatik tumat ti posisyon da. Nagbalinak tumat ako siyal. O nagbalinak tumat nga mayo ito nga ili. Kalpasan na. Agbababoy laeng ti pagtungpalak. Pwe! Nagsakit manong nin. Tumukno sa dilangit ti gura ken pungtot ko ken ni Bobby. Ken naaramid ko manong nemi tinang tungpa-tungpa ng danog-danog kang kuwan. Ngem tapno laeng balsan nakmet manong. Tinungpanak met manong. Kanada ka no dagas yung mapasamak kanyak no sa anak pala ka sumardin. Kaya dudumteng ti eleksyon manon nemi nga masikugak. May nagpakampanya ti amana nga tumaray idi manon nemi nga para mayor iti ili. Idi aw malumano kanyak manon nemi ti kandidato nga para mayor. Oh, iha! Anak agtutipon niya ka. Data anak mo, ha? Kasunod pananganak mo't bunyag kit apukom na kunak tinakam ko. Apukom na ito'y mayor. Hala tako na. Apukom na ito'y sikog ko. Putot ni Bobby ng anak mo. Anya, saan ka gangaw nga sta? Saan man? Saan ka gangaw? Oy. Nasisindo ka man. Ha? Saan mong ipulpulkar nga putot ti anak ko na ita? Tan ipulkar mo, papatayan ka. Paunay kayo matin? Di kayo pinangabak? Mangipangpangta kayo? Saan nagagangaw? Saan nga mabaling nga maabag ka kabulayan kanita? Pudno manunusan. Nga may saka ka na kiti pasikukan ti anak ko. Saan mo lang ipulpulkar? Saan mo lang aralamitin ti mangipapain kanya? Tano maabag ka kat may babainak, dumaabag ka gabukin ka. Talagang asang kasardingan. Ultimo nga ulti di malayo kat papapatay ko. Jack pulos malipatan data idi nga pangtama nung name iti ama ni Bobby. Kinapudno na saan ko binutbutusan. Ngam nangabak mitlat ta. Nuape ket di manon nemi nga mangabak tikas kadakwada. Sana man lang kumang ibaga nga suportaran na kumati apo ko na wano. Ibaga na kumakaredya asawa na. Bon asawa na. Ibaga na kumakaredya anak na. Nga no dinakman kayat nga ikasal. Masken nga suportaran na kuma. Tisigug ko no ti anak ko. Kadam kadlaing manon nemi ti ugali di kaya duma samet kay suamin. Dagiti politiko ken dagiti adda mabalin na. Panagkita da iti pada nga tao na naruna kada kami nga marigrigat kapatagdagabulaeng nga nakapatbatit
ti panagkita da, kadagitikas kadakan. Te mula da ita, manong nemi ti panunot kenriknak. Aging impas nga ikunipuni, pinadakkel ko, aging agsalsaludsuden na sa sino ti amana, kano apeng adda kami iti kasdya nga lugar, nga patagtagabo, nagbalin nga empleyado, pababaon. Anak, mamamturtahan sa sino, ito dumteng ti kanito. Uwan, baknang ti amam. Ngem, saan na tayo amo nga bigbigan? Ingkaring na ti langit kandaga, ngem saan nang itinungpal, idi maamuan ng adda ka nito tiyan ko. Iso nga, Ruben ka di nga maamuan, na sino? Ada ka di interes mo nga mga mo, ken mangpabigbig, iti bagim nga iso, isikakit putot na. Baka saan na ka nga bigbigan? Baka ibaga na lang agpapaus ka. Iso nga saan mo langin nga tuntunan nyo sa sino? Ken saan mo langin nga tuntunan? Kalikaguman nga makita. Ken iyam amum tibagin kem ko ana. Lipate mo na nak. Ibilang mo langin nga natayan tipod nung amam. Itultuloy manong nemi ti anak ko, iti kinalaing na kinapasnek na ngagbasa. Naging nga nagraduaren iti high school, manong nemi kat isunat nagbalidiktoryan. Kat kastawa na ragsak ko, kat ragsak na, manong nemi. Kat inarakop ko ti anak ko. Ore no, may saka nga bastardo anak. Nga saan nakabinigbig ti amam. Nisintabo kat awampulos ti suportar na kaya. Agamanak, kan maragsakan naklaunay. Napanagkailak nga ina, numampay may sakla disgrasyada. Tamay saka nga masirip, nalaing, nasingpet nga anak. Agamanak, ba't kada kayo mama? Tatilikodan nga, binaybayan na kayo ti amak. Katimpas nga hidak, tinagibidak, pinadakkaldak. Kanakasagana kayo nga magsuportar iti panagbasak. Agamanak ma, agamanak. Pagrabe nga anak, kan paset ti panang ipatikukin ka. Ore nagbababoy laklang, agmanmanok. At least, naparedwar ka ti high school. Kaya ituloy ko. Hindi pa nagtrabaho ka da Mr. Koreano. Kaya ti panagtarakin ko matibukod ko nga baboy, kan manok, agraman kalding, tapos hindi ka stagat at daw sarang nagbasa. Saan kang tuunay nga marigatan, ma? Agsipod ta, agtesak to ti scholarship program. Kat siyempre, agbalinak tong scholar. Pagkidawang nga rin ti scholarship. Ti agdawang nga mayor ti ili tayo. Ada ka no, offer na nga scholarship program. Kaya kiti kaskanyak. Ape ma, awan anak. Di nyo katikayat, ngagbalinak nga scholar, tagda mga mayor. Nabayag ka nga mayor isunan, nagsubli-subli. Awan, numalpasin ti term na, agbaling nga bise. Di asawa na't pagmayoran na. Yung tumalpas ti siyam nga taon, di asawa na. Ison tumanin ti sumublat. Bale, may ika 1, 2, 3, may kapat nga term na ita. Kaya't nangasawan, at danton 18 years na nga mayor, mabalinan tumanin ipasublet di asawa na. Nasayat na kano. Isod ka po na nga awan ti mga pagkadakwada no dimteng ti eleksyon. Anak, alawan, sabi ko mga ruta, makapasaka ti scholarship program, scholarship program examination. Tapno sana ko na yung marigatan ti panag-college mo. Ano kami ti kurso? Nursing. Lalaki nga nursing. Uwan, pagrugyak, sakto ako. Balbalo yung ag-enroll, iti medicine. Anak, kahit ko tagbaling ng doktor.
Puti anak ko, nangatod sa midlaon iti ambisyon mo. Siya ngagbababoy lang ngagbamanok. Maadanak ti doktor nga anak. Anak ko ti kinabalasan ko. Apay, madi? Kit na siya dulay Tapno mayaduyo kan tutuyin. No may sakton nga doktor. Manggatang ito ti sa baling nga manggatang ito itibdagay sa baling nga lugar nga saan nga ditoy. Tapno ni kasta, maaday wamaten taga baboy kadagat manok. Ken pumintas maten ti panagbiag tayo aginanakan tumaten. Tasyak tumaten ti mangbiyag ken mga sikaso ken ka. Halawan anak, halawan. Oray no, may sakan to nga doktor, ituloy ko tulat ti agtaraken ti baboy. Oray no. Anak ton nga empleyado kada Mr. Koreano. Basta ituloy ha. Di pa parantan to ang lugar ket maiparit agtaraken ti manok ken baboy. Iso nga isar din yung tunday tama. Tapno saan kayo nga tultulo nga agat baboy kadagat manok. Narasak nga rod manong nemi nga nang ipakaamo ni Boni tiyam panakaruwar na nga nagbaling nga skala. No kasta, namit mo ni Mayo. Uwan, namit ko di suna. Da kami nga nakaruwar, da kami nga scholar na. Namit min. Sino pa namit mo? Si asawa na. Dagiti nga anak na. Saan sapay Diyamat, opisina na kami, di nangyayaban na kada kami. Siguro, no yaban na kanto sa diyo'y balay makita min tumatan, dagiti anak na. Intuloy ko nga rod manong nimi panagtrabaho kiti ayan da Mr. Koreano. Kinintultuloy ko ti bukod ko manong nimi panagbababoy ken panagmanok. Tapno di kasta kadadta. May tulong ko ti anak ko para iti panagbasa na. No mampay libren ti matrikulana. Yung madulat tamat iti basapul naman. Saan nga napupuutan manong nimi ti panaglabas ti panawen. Aging ka nga graduaren ti anak ko nga ni Boni, naipasana pa yan ti panagatek na ti board, kat maisan nga registered nurse. Agtrabaho itan, manon nami ti maisa nga sikat nga a government uno private hospital. Uwan manong nemi ti panagtrabaho na iti daytang ospital, gabutan na laing isuna, kanaduri kita amona, alisto iti promotion naman. Sa nga gapo, ta na laing, ngam gapo ta talagang kasapulan ni Suna. Nagbalin maten manong nemi isuna, nga supervisory Suna. Aging ka manong naming kadang nang irapin, di ba nagbasa na ati medisina. Abay, kabay lamanak. Magsapulak ti mga sponsor kanyak. Mama, baka asid gamanan, di kita'y pamilya ti agdama ita ang mayor. Saan nga tangmat nga takis no umasidag kadakwada. Anak, apay diyo kayat? Ngunod da Mayor Douglas, iti mga sponsor kanyak para iti panagbasak, iti medisina. Kit nasyado na ya. Sige itultulay ko iti managbaling ko ng scholar kadakwada. Kit siyempre na, panakil damit ta maadanda iti scholar nagbaling nga doktor. Alawan anak, alawan.
Apikas la nasidag tiriknam kadagiti pamilya Douglas. Ano nga, nasidag magbagay ma. Nasiyad naman sa kari. Sana ko mga nagbaling nga eskalar da, no sandag na siyad. Gagangay da ita ata kwa. Aramidin da ita at no nabanglo da lata kadagiti umili. Awan ba't titakas nga aramidin da? Ada ka di nga anomalyada? Awan sa amin. Kano ada ko anomalyada. Gusto ko matpambaranda ba't nga maripoog iti politika. Ngam kas na kunakon, pagsisinublatan dala treta nga posisyon, ti kina vice mayor, kada kina mayor. Tsak mat di mapapalaw manon nemi nung naasidektrik na ti anak ko, kada iti pamilya Douglas. Taan nga rod manong, napalat ti dara ako nada. Ngam tsak pulos manipatan, ti kinasakit, ti nagsasaw idi, ni Apo Douglas, ti mayor ita, nga ama ni Bobby manon nemi nga nang baybay kanya. Napati ni Bobby manong nemi no kasano iti kinasiya at ti panagdildila na idi, kinasamit ti panagdildila na idi, nga isot na nakaalukoyin ti rikna. Kabaligtad, idi baga na manon nemi nga nungka nga ikasarna. Na siyak laeng agbababoy, siyak laeng nga sabsabot, siyak laeng nga mamirmiraot. Santo pulos nga mapasamak, nga agkalob ti pino ken sabot. Kasla na paspas ka namin pinsat ti puso ken riknak manong nemi kadagidi kakasakit nga balikas. Nga rayta ti jak pulos malipatan, nga naikitikit iti kaungan ti puso. Idaw-dawot ko pekit di nga maabak da kumano kas nakadumting ti eleksyon. Ngem apay, nga mangabak da batlat ta. Uno siyak kadilaeng, tinangaramidan da ti kastoy. Aduman, nagita nagbaling nga biktima idi, ni Bobby, manong nemi. Uno, gapo nga tata siyak tinangi karyan na ti langit kandaga, kat di na tinungpal, nga siyak tinasaktan. Irinto dagiti imununa, kaya dagiti dumapay, manong nemi nga sinaktan na wano, binaybayan na kalpasan nga naala na ti kinayakayat na. Santa kanumat unay nga nasaktan. Siyak siguro nga nang namnama iti panang tungpal na ti karina. Siyak tadada na saktan, tadyak pulos namnamain nga baybayan na. Aging ka manon nemi nga dimtengen, tinanay nga panagturpus ti anak ko iti kinamedisina. Sana kat naipasan manon nemi ti panagtek na ti board. Tumukdo sa dilangit manong nemi ti raksak ko. Takaslasang ko patyen. Nga siyak nga single mom, siyak nga may nga disgrasyada, siyak nga agbababoy lang, agmamanok. Ada anak ko nga may nga doktor. Sa bagay manong, siyak matkid di kompleto nga natulungan wano financially nga saan connected ti kasapulan na. Ngawan sa bali matlangan nagsuportar kang kuwana no saan nga digiti Douglas family. Arig naman ng nemi. Sandamit lang ang pinaybayan nga linaksid tiya dara ngayon kadardara da nga nainaw nakarga iti tiyan ko nga siyak tinangipas ngay. Kapo nga ta, talaga nga napalit ti dara ko nada. Wala nga, saan dapat akapkapin di kita dumang at tinutulungan damanong. Wala talaga, nga reto itinaikari, ama pasama. Nga mayasadag tirik na ni Bonnie, karigiti Douglas family. Itimet la hospital, manong nemi nga nagtrabahuan ti anak ko kas nurse, iti nagtrabahuan na, wano pagtrabahuan na ita, nga kas, may isa nga doktor manong. Nalaing nga doktor manong nemi, nagsipod tado,
dagiti may ispal na kang runaan na kadagiti heart attack ken na dumapay nga pan naka-stroke. Oen manong nemi ket gaputa ing karina nga italaw nak irireta nga lugar. Iri pakamunan manong nemi nga dan nagatang na nga house and lot. Idi te baganan manong nemi katakon iti trabaho. Gaputa baketak kanon. No man pejak anugutan nga baketak. No man pejak anugutan nga nakapsuta. Napigsak lain, may lain man. Diyak kumapala kaya tegritiro iti trabaho. Gaputa napigsak pa ilang. Ngayon tayo talaunan ting gonam-gonam naman. Ma, please. Hang ko man gusto na. May sakon nga doktor. Already kumapalang nurse ka. Nagikat kay kuman. Kan panahon tayo na ito nga lugar. Sinungor, yang ka na ito nga family house. Nga pakalaglag pa kadatatan ka na. Wala naman nga lako. Ano saan ka? Agtalinid na kastoy. Nga may talata, daldalusan. Ngayon na mabalin, ilako tayo. Tapos ka sa takit, awan to ti subliante dito. Sige anak, alawan. Sikan ti matungpal. Ano kahit mo talaga nga sa anak kong agtrabaho, makiasawa kan to nga rulatan, no, dan tumatan ubrak, ngembas nga baboy ti taraknet, agtaray kay anak doon ti apo ko. Imakarak ang mga roda ni ti balay, manong. Napintas nga lugar, kaputa subdivision, manong. Awanan ti ang angot ko pa yung agat manok kadagat. Agat baboy. Nga awanan ti orem lang, may salag ko makamakitak nga ngilaw. Kaputa naka-screen nga rod ti balay, manong nemi. Di aircon pa yan ti kwarto. Nilamok ket awan. Ningilaw ket awan. Sakla makakita ting ilaw na adamang baybayan nga basura iti likod. Wano di kitay naladaw da nga pick-upin nga basura iti sangot ti balay. Ngam nadalusan daglawlaw manong. Nadalus, na presko. Kat kaslak la mapang-aran. Kasla malukayan ti barokong ko. Agaman anak, iti kasto yung inted mga biyag kanyak. Tapos na ginanakay kayo maang. Kadadak nga anak yung doktor nga magkita tiya sa lunat siyo. Ha? Aw mo pati marikrik na. Kaya talawan iti pagyawanak ma. Tawan ti marikrik na. Okay ti blood pressure mo. Okay ti pitik ti puso. Mabalin yun ti mga asawa. Ana? Itapay anak ko tabarot taon kon. Tatitad kina doktor kita. Mano nga dandalikak 30. Iso nga ma. Sumarunong tumatan nga kapuko kayo. Ito na niya mamok ti babae nga ipatpatig ko ken mga ipatpatig kanya. Ngayon masalutsud ko man. Bonnie. Dr. Bonnie. Ma? Kasanod ka sa saad ti nubiam. Baknang ka di? Apay ma? Nadamalagip ko. Ngajak pulos malipatan. Saan ka ibaga idi, dagiti naganak kanyak, nga no makirelasyon na, kat sa anak to nga makirelasyon, kadatay nabaknang. No nakurapayak, pasapol nga nakurapay mo lang, di pakirelasyon na. Taping amin. Tapno, sana ka masaktan. Ngayon sana ka nagtungpal ka lagi naganak kanyak. Tamay sa nga baknang tinakirelasyon na. Nagkaringamin, yung karina ti langit kandaga. Ngamidi, tadakan iti tiyangko. Dinamutan anugutan. Nga dinto ka no, mapasamag nga agkalob ti pino ken sabot. Amangan no masaktan ka lang anak, no kas pagarigan ta, anak tibak ng tinubiyang. Amangan no inton maamonda nga sika, iti agbalin nga asawa ti anak da, laisad na kanto lang. Ma,
Makuna ka di pa lang marikrikat, ti may isa ka doktor. Ha? Awan tayo na iti kinakurapay, ma. At datay mismo dito subdivision. Sino na kita kakaruba tayo? Sino na kita makabail nga agbalay dito subdivision? Di kita mabalin na. Asa ka doktor, ma? Namaminsan lang pasyente, kat nung mapaimag ko, malaksid jay doctor's fee. Ada pa regalo kitad da. Nakabalay tayo kumarte kastoy. Nakadaanak ko mga rutibukod ko nga lugan. Alaman? Kaya nata nakasagana nga kwarta iti bangko, just in case of emergency. Ma, saan tayo nga may ibilang pa nga sabsabot? May satay mating nga pino. Dikit kahit nga sawan. Baknang, ti nobyam. May samot nga doktor. Nga nagkapumat ti baba. Nga mo nga talyawan ti nagkapuan na. Nagitikas ka na tayo, nga saan nga matopobre. Wang nga ti problema no kasta anak. Wang di problema. Iso nga no, kas pagarikan na, makarik na kay tope lang ti ayat. Saan kayo nga paritan ma? No kahit yun tumatimadan ti asawa. Ken kapsat ko. Saan na kung nga ganak bayaran ko kapata nagbenopus ako. Kadi. Manong name at damadlas asikasuwek. Kabuta talaga nga sa pulen ti bagik ti trabaho. Pinapintas ko kiti ati sangot ti balay, kadagiti ornamental plants, masetas, orchids, nga nakapimpinas sa buyain, manong. So ano kastang makaringa kong tibigat, exercise kundi umay agdalus, ken magsibug kadagiti mula. Nga kasarsaritak manong nemi dagiti mula. Ken agbulak mitlat nateng, tayo itilikod, ada nalawa nga area, nga pagbulaak kadagiti natin, kamuti, tarong, kamatis, sitaw. So, pwede libre, nga fresko nga natin, nga malibre manong. Hindi may isa nga aldaw, manon nemi, sinulsud manin kanyak, ti anak ko. Ma, mabaling ka nga talaga nga mamuan na sa sino, ti ama. Taka man. Hindi pa ilaubing ka. So nga rin, tinakasaksakit. Hindi pa ilaubing nga. Ita may sa akong ng doktor. Anak. Budo ka dito yung madamdaman ko. Nga. Nga may sa akong Douglas. Ano ito kayo mo sa wala? Ada ka di pa ka na igak iti family Douglas. Tiagda mga mayor, nga ti asawa na katbisa mayor, nga dagiti anak da kat empleyado matlang ti munisipyo. Sino nga takwada ti ama? Talo dagiti lalaki, nga ama ni Dr. Douglas. Uno anak ni Dr. Douglas. Ti kaubingan, kat ni Mr. Bobby Douglas. Namit mo ka di amin di kitan. Namit ko pa lang di. Nagbalinak ng scholar da. Nang rona. Idi may sakon nga doktor. Gapata siya ti doktor da iti pabilyada. Siya ti umayanda. Siya ti ayabanda. No ada markrik na da. Nakaamom nga rod. Nga ada pa kinaiga min pamilyada. Ibagbagada. Ken marikrik na. Nasidagtirig na kadakwada, mama. Anak. Naulpit. Dagiti tao. Nga nangirumen kanya. Naulpit ti amam. Nga nanglalais kanya. Kanang baybay akalata. Uri tinaganak kang kuwana. Iso da mismo tinangipakpak kanya kadinto pulos ag kaloob ti pino ken sabon.
Ma, saan nga natsungbat sa lutsod ko? Kalintigak nga anak yo. Sino ti amak? Anak, pakawanan na. No idikit naglima daking ka. Siguro kat karbangaw nga talaga mga muna si sino ti amam. Ni Bobby, Douglas ti amam. Kunak to pa eh. Ma, agamanak ti panangamin nyo. No pa hindi ko mapilaging bagayo kanya. Amo yun, nakaasasdig at ako stirik na kadakwada ng roon na kini Mayor Douglas. Gaputa, saan nga gaputa, nagbalin na ng scholar da. Ore no saan kumatakap kapin ano, nakaruwarak mat examination. Rumbeng ore nga may sak nga scholar. Gaputa na laingat nga ron. Ngayon, saan ka di nga nagtaod badla kadakwada at kinalain ko? Ha? Iti pamilya yo. Da uncle, dagi di dua uncle ko. Dagi di lolo kid lola. At ka rin pakakitaan nga nalaing daw na masirib da. Awan. No di ka datulaing ko. Nagkapoy ti Douglas family. Nalaing ti Douglas family. Kapag nagbalinda nga nagtali ng ed iti pwesto. Nalaing na nun, nalaing da anak. Ngimsan ko malipatan ti panangiprangkada kanya nga sinuak laeng, may sala nga mamirmiraot, may sala nga sabsabot. Nga gapot, kinakurapoy ko. Sa anak apulos nga naikari kadakwada. Saan ta apulos nga naikari kadakwada. Nisintabo kat awanti. Awanti suportar da kanya. Tikin na eskalar ko. Iti pa nag-breadwar ko tinursing nga kurso. Kaya iti pa nagbalin ko ng eskalar. Iti pa nagbasak iti medisina. Saan ka di nga tulong na itan? Nga gapu kadakwada. Ngayon, deserve ka, kapag nalaing ka, sa dinot naggapuan tilaing ko. Saan ka din nga nagkapo ka nakwada? Anak, saan ka nga ikawid, nukas pagkarikan ta? Ipabigbig mo tibagim ka nakwada. Kat dumteng tika nito nga alain da ka, ititakkel nga balay da. Tasadya kanton nga gindig. Kabailaktig may sana. Kadagyaman nak, no ipatawid mo kanyak dito nga balay. Ma, saan ka panawan? No ipabigbig ko di bagi kadakwada kat nakasagana da nga mangalakan niya, mangbigbig kanya. No, ibagada man nga agna eda kung titakkel balay da. Sana kang may mesa. Kadwa ka. Ma, amok, patsek, nga tumukno sa dilangit tigura yung kadakwada. Ngayon nakus pagkarikan, to may dagpakawan ken ka. Di mo ka diida mapakawan. Imay da nga mismo manong nemi ti mayor nga nangibaga idi nga papatayan na no madadayal tinagan na no ibulgar ko nga putot ni Bobby di sikug ko kaya di pa nagkakampanya nga panagalamano mi nga syakit masikug. Kaduwa na manong nemi ti asawan ken kaduwa na ni Bobby. Imay da mismo nito balay kaduwa da ni Bonnie. Ma, inaibak ida. Inawis ko ida. Dagran pa kini grandma. Kastametan kini Daddy Bobby. Oy, Jessa,
kumusta ka? Kaya naman kadlayan nga ti biyag. Kaano dito pa nakakita ka? No Jack Mariro, Mayor, idi masigugak, idi nagalamano da. Ngayon bagam, nga anak am ti bunyag, ti sikug ko. Naibagakmat ka na kay idi? Nga apo ko yo, nga putot ni Bobby. Iurure ko lang idi ngayon bagayo nga. Suportaran nyo, wano ibagayo, kaya ni Bobby nga suportaran na ti putot na kanya. Ngayon saan? Imprang kayo mismo kanya nga dinto pulos agkalob ti pinukit sabot. Dinto pulos mapasamak nga maikamang kada kayo ti mamirmiraw takas kanya. Impangtana kami nga agina nga dadakis mapasamak kada kami. Just in case nga. Madadail tinagan mo kat maabak kayo. Dahil imuna nga pa nagkita tami yun. Kat si Kamit Bobby. Ingkarim ti langit kandaga. Nga may di masikugak. Imprang kamon kanya. Nga dinto pulos mapasamak. Nga may kamangak kada kayo. Gapotasyak. Nga mamirmiraot. Agbababoy ka nagmamano. Dinto pulos may karikada kayo. Ala, napalabas, past is no need to discuss, diba? Nalpasan saan nga babawi. May kami, dabno. No nasken nga parintumeng may, ti panagpakawan mi keng ka, just sakit na ramidan. Pakawanan na kapuan. Kasta nga pa'y sudyesa. May kami kada papakin ng mama. Kalpasan nga namon nga ni Dr. Boni. Kaya iso dedi, putot ko kin ka. Isumad lagayam nga, naasidagtarig na keng kuwana, hindi o may pumaspasyar, hindi balay, hindi eskalar pala yung suna. Nang ro na lang, hindi may isang nga doktor. No, dagsakit ka na kami, nakalalisto nga, agasan na. Manipo di may isang nga doktor, iso na. Ison tinagbalik ang doktor di pamilyabi. Kata nakasalsalon at kami. Gabot ibaga ng gusto. Noan niya nagiturumbing aramidan ganda. Ipaw nagbingadas. May sa ako nga balo, Jessa. No kahit kumanin ti agasawa. Mapasama kahit panagtungpal ko ti karikan ka. No mampay nalatuin. Ngam awang kas betlaeng, iti bang solnit kada kita nagkurangan. Nulok namanin ta pusong para kanya. Ipagpagapong kumati anak ta. Ngay di pa ilang nga mawaw, iti pang mantik ti may isang ama. Iti pa ilang atuntuntundan na kang ka, nasisinot amam. Kadagito lang yung bagam. Kadagito lang ang amuan na. Manong name jak amuno apay kasla kas ken baas ti napenpen nga gurak kadagito nga pamilya. Gapot madlaw ko manong name nga naimpasnikan ti panagbabawi da. Ken gapot talaga nga rumbeng unay nga mamakawana. Ipagpagapok da iti anak ko. Ti anak ko manong name numanong atawen nga sapsapulen na ti amana. Ket itatam amunan ti amana. Ipaidam ko kadi. Nasaan lang ama. Lulo ken lula. Ken nakiti kakabagyan na. Pinakawan ko manong name dagiti Douglas family. Kadawang nga ti kararagsakan. No saan nga ti anak ko. Gapota. Nagbalegi lang arudan nga natunuyan na ti arapaap na nga baling nga doktor. Nasapulan na pahen kan kadandanan ti pamilya na. Dagiti kadardaran na. Nagtala na andak manunemi dito'y balay iti subdivision. Nga umay lang bumakbakasyon kanyak manunemi.
ni Buni. Numanan ang lukuyan ni Bobby tapno sublyan mi ti amin. Emsahanin ko na. Bakit ako? Saan kung tumit lang amadan, may kaniti kaadi ni Boni. Bangon ko na. Kanidi agasawan, manunemi ti anak ko, adadang kinagkagum ko, nga agyan ti asawa na dito. Den na. Tapno di kasta kadadaak nga lula, di kita pukok, nga mga sikaso, kadakwada. So nga edi kag may sakon dito rimanyag, kaya rimagsak mitlaing manong, edi adante manugang ko, kaya nagidituwa nga pukok. No pa'y mamano ni Bobby, manon na nimbuni ko na kuma, nga agawid ka po busy isuna, iti profession na. Ngayon, at mamintua, iti duwa nga aldaw, duwa nga rabi, iti kada makalawas. Manong name, dahil marigrigat ka sa saad ko, kasasaad ni nagpalpaliw, kat kabaliktad na. Naurnos, nalinak, natal na, nga panagyan, natalged, ken naragsak kami. Naragsakak manong, oray, noawan ti asawak, nga maadda ti anak ko, at damat ti manugang ko, ken nagidapo ko. Dahil nga ron, ti pagkasalita, kadagyaman naklaonay ti anus mo, nga nangibasa, kalbasan nga nakinsan ken ka ti detalyena. Sabi ko damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti patak kadimngeg, ken nagbuya, more power to your program, Manong and Cadmus. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Jessa. Thank you kang ka Jessa, ating ka pa nang i-share, ti pagkasalitaam through your messenger, nga nag-friend request ka kang kanyak, in-accept ka, nga in-send mo ti detalye na iti messenger ko, ato pala kiti pictures, inted mo nito, it's ka po nang thank you kang ka.